Dobar dan i dobrodošli u još jedan striptiz emisiju Strip o filmu i svačemu. Ono što sam htio sada spomenuti je novi Batman, The Dark Knight Rises. U svim je kinima i to je hit ljeta i to je apsolutni hit ljeta. I još više to je onak zaključak te trilogije koje je Chris Nolan super snimio. E sad, čemu je što sa ovim? Neću vam spojlati ništa, zbog toga što, kak se zove, čak i Nolan je zabranio svim glumcima da spojlaju bilo šta i puno je bolje ako pogledate film, a ne znate o čemu se radi. Dapače, sam kraj. Ono što možemo reći je da Batman se suočava sa novom prijetnjom, jer prošlo je dugo vremena i Batman / Bruce Wayne je otišao u penziju nakon incidenta sa Harvey Dentom za kojeg su ga okrivili. Nema puno kriminala i tak dalje. Komisar Gordon radi najbolje što može. Imaju isto tako podršku mladih policajaca, gdje najbolji policajac Black glumi ga Joe Gordon-Levitt. Sve je samo jako dobro. A onda tu dobro se prekine sa vladavinom Bane-a. Zato jer Bane dolazi sa strašnim planom kako napraviti Pepe od Gothama. I pođe mu za rukom napraviti strašan kaos, što forsira na kraju Batmana da se ponovo javi, da se ponovo pojavi i da proba stvari vratiti na ono šta su nekad bile. Ne ide to baš sam tak. Bio je predugo u penziji, a onda dođe Bane i potuče se s njim. Joj. No, sve u svemu, da ne bi bilo samo tu Bane Batman, mehanika isto tu je, dobro, i Gordon policajci mehanika, isto tako tu je i Catwoman, koju glumi Anne Hathaway, koja fizički ne sliči ništa kao Catwoman, ali njena gluma je to jako je dobro to odglumila. Šta još reći u tome? Svaka čast glumcima, prvo svaka čast Nolanu. Dakle, on je to izrežirao, snimio i iznapravio jako dobro. Svaka čast. Kak je to sve skupa sklopio. Malo je produžio cijeli film, ali apsolutno za sve čitače stripova, kako se zove, to će biti veliki gust kad se otkrivaju onako mali detalji i sve sjeda na mjesto. Ako niste čitali strip, svejedno možete pratiti jako dobro cijeli film. Čak i ako niste gledali prva dva filma, možete jako dobro pratiti cijeli film. A Bale je jako dobar kao Batman, još uvijek, mada u ovom filmu dobijem više feeling da glumi Bruce Wayne nego Batmana. S druge strane, svaka čast Tom Hardyu, koji je odglumio, znači ne samo tamo bio tu kao se i tak dalje bio na sceni, nego odglumio, znači ima i emocije i tak dalje i sve, kao Bane, što je bilo jako teško zato jer ima masku ovako na glavi. I teško je kada imaš pokriveno onak sa 10% lica glumiti, znači može samo očima i tijelom može odglumiti ono što zapravo hoće sa sve emocije i tako dalje, prikazati se kao jedan kompleksni negativac, a ne kao tupađija koji se voli tući, jel? I to je sve skupa jako super, jako zgodno. Ljudi po traileru prvo nisu mogli puno skužiti, to je istina, znači znamo da će Gotham ići u kaos, znamo da će Bane doći tu i razbiti sve, ali kak se to sve skupa razriješio, o čem se tu zapravo radi, pogledajte film, stvarno se isplati, ima cijela detektivska priča, ima cijela ljudska priča, ima cijela emotivna priča, iz mnogo uglova emotivna priča, ima cijeli kak se zove, imate onaj detektivski na kraju, Poirot trenutak kao jako zgodno. I isto tako, najveći problem meni je bio kada sam to sve skupa gledao, zato jer jako me interesiralo to. Ja volim Tom Hardya kao glumca, jako mi je dobar, a isto tako on je imao tu masku koja mu jako ograničava govor. Ali to je tak dobro snimljeno, moduliran glas i sve, da je fantastično. Dikcija i to kako su to sve napravili, super. Jednostavno jako se isplati pogledati i odite to pogledati.
I da, i nema 3D verzije, to mi je isto super, zato je Nolan je rekao da ovo tu nije, kako se zove, ta vrsta science fiction spektakla. I poštovanje, definitivno, frajer hoće snimati filmove kako on vidi da bi trebali biti filmovi. Da. Dakle, Batmana treba pogledati. To je to. Šta još reći? It's Batman. I'm Batman. Kaže on u jednom trenu. And so you have come to Gotham to die. Kaže s druge strane Bane. Pogledajte, neću vam ništa otkriti. Pogledajte.